Komisiyo ishinzwe kurwanya ibyaha bishingiye ku mari n'ibimunga ubukungu muri Nigeria EFCC iratangaza ko urwego rw'amabanki rwihariye 70% by'ibyaha bishingiye ku mari cyangwa se iby'uburiganya byakozwe muri iki gihugu. Buri mwaka abanyanigeria bageza ku bategetsi ibirego bibarirwa mu bihumbi 100 byerekeranye n'uburiganya. Uru rwego rwakoze irisesengura mu nama yabaye mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Urugero, mu mwaka w'ibihumbi 2021 EFCC ivuga ko yakiriye ibirego hafi ibihumbi 140, umubare munini wari ubayeho kuva mu myaka 4. Uru rwego ruvuga ko rurimo gukora uko rushoboye ngo ruhangane n'iki kibazo. Ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 4 mu bihumbi 2021, Uche Ohiri yamenye amakuru ya gahunda y'ishoramari ryo mu rwego rw'ubuhinzi yagombaga gutanga inyungu igera kuri 30% mu gihe cy'amezi 4. Ayo makuru yayakiriye bwangu hanyuma ashoramo amadolari 550 y'Amerika. Nyamara ibyo byose byari ikinyoma, iyo sosiyete yahise ihagarara mu gihe gito ndetse na nyiri ukuyishinga arazimira. Nagerageje kwinjiramo mbasha kugera ku rubuga. Nabashaga kubona amafaranga, nabonaga n'inyungu, ariko nta kindi nashoboraga gukora. Kimwe na Ohiri, abashoramari babarirwa mu magana bahombye amafaranga yabo muri ubwo buryo baregeye polisi y'isosiyete. Ariko baje kumenya binyuze mu makuru ko iyo sosiyete yarezwe gufata mu buryo bw'uburiganya inguzanyo y'ibihumbi 70 by'amadolari ifatanyije n'abayobozi ba banki bamunzwe na ruswa. Banki ivugwa ariko yahakanye ko yaba hari ikibi yakoranye n'iyo sosiyete. Nabanje kubifata nk'urwenya kubera ko ntibyari byakambayeho nkuko namwe mwamunkenesha. Ariko ikibabaje naje gusanga bitari urwenya. Uburiganya burimo kwiyongera mu rwego rw'imari rwa Nigeria. Kuva mu 2020, ibigo byo muri Nigeria bimaze guhomba miliyoni 201 z'amadolari kubera uburiganya nk'uko bitangazwa n'umuryango Financial Institutions Training Center wibanda ku bushakashatsi n'ubuvugizi mu by'imari. Inzobere zivuga ko ubwiyongere bw'uburyo bwo kwishyurana hifashishijwe ikoranabuhanga no kuba nta mabwiriza y'igenzura ahagije birimo gutuma abaturage barushaho kwibasirwa n'ibikorwa by'uburiganya. Kandi ibigo by'imari akenshi ntibibasha kugenzura byimbitse ibibazo by'uburiganya mu rwego rw'imari bitewe n'uburyo bwo gusangira amakuru bukiri hasi hamwe no kuba nta mikoranire ihari. System ikoze mu buryo ukugerageza gukemura ikibazo cya ruswa kwayo biri ku rwego rwo hasi. Dukeneye kongerera ingufu imiterere yayo, inzego zikongererwa ingufu ndetse n'imikorere ikavugururwa ku buryo umuyoboro wose wa ruswa ufungwa. Ikigo ngishwanama mu by'imari KPMG kivuga ko 30% by'amabanki yo muri Nigeria ariyo yonyine yashyize mu bikorwa byuzuye ingamba zigamije gukumira uburiganya. Izo zirimo kwemera igenzurwa riteganywa n'amategeko ry'imyirondoro y'abakiriya mbere yo kubafungurira konti. Mu 2021, Banki Nkuru y'Igihugu yasabye abakiriya b'amabanki kumenyekanisha ibikorwa byose byo kuvana amafaranga kuri konti zabo batabitangiye uburenganzira. Ibyo bakabikora binyuze ku biro byayo bishinzwe kurengera abakiriya. Umwaka ushize Perezida Bola Tinubu yatangije ubukangurambaga bwo kurwanya ruswa ndetse asaba inkunga muri icyo gikorwa. Mu kwa mbere k'uyu mwaka, urwego rwigenga muri Nigeria rushinzwe kurwanya imigirire ya ruswa ICPPC ndetse na komisiyo ishinzwe kurwanya ibyaha bishingiye ku mari n'ibimunga ubukungu EFCC byavuze ko byiyunze kuri uru rugamba rwo kurwanya ruswa. Dufite imbogamizi zacu bwite nk'undi muryango wari wo wose. Ariko tuzi ko nka komisiyo twamye dukora iyo bwabaga. Dufite abakozi beza. Ariko Boti avuga ko amagambo agomba kujyana n'ibikorwa. Ruswa iri muri systeme. Dukeneye uburyo bunoze ngo tubashe kuyirwanya. Hamwe na gahunda zose dufite, dukeneye gutangira gukoresha ibi bintu mu buryo bw'ukuri. Dufite EFCC bakwiye gukora byinshi birenze gusa gufata abantu bake irya nino. Bakwiye kuburanisha abantu benshi. Urwego mpuzamahanga The Financial Action Task Force rukurikirana ibijyanye n'imari ruvuga ko Nigeria yahawe igihe ntarengwa cyo kugeza mu kwa gatanu k'umwaka utaha ngo ibe yakemuye ibyaha bishingiye ku mari birimo n'ibyo gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Bitagenze uko naho iki gihugu gishobora kuvanwa muri system y'isi ijyanye n'iby'imari.
ibyo bikaba byatuma bigorana kurushaho kuri iki gihugu kuba cyakora ubucuruzi cyangwa se ngo kibone inkunga mpuzamahanga. Abategetsi ba Nigeria ariko bavuga ko bazakora ibishoboka ku buryo ibintu bitageraho.